Kikukia kila wakeli kwambia saili na nusu sia uyo nyenita Betty wa Mwania na nina nyanya makwa na nyanya maku alatu nena na sia ndeni wakeli ngutu nene ya maondo meki batokanya na thapa kindu kwenda tunena ni sena utumani waku mukuvi kusilami tanda bitambi kumukanile kana namba ni utumani mukuvi ile tatokende mwitano nitukwithwa tuisisia topic kana mondo lo kwenda tunena nise wese gani wakwa taudhei ni wangu madhocha inde na lia baba kuve kebya mosiaisa muta mbaito mwaseo kwa sitwa tindonge mwitu muyeni kumaka ngundo matetane ngathame ya muya na nebi asiango ko sia kwa katelembu tunena nye ni musio na vindaonge na nipo mutonge ya mbya muno na kwanita wa Dorothy Siombwa Mukunzi numite organization yuma ita wa Women Connect we are to pursue women in leadership agenda and nditonge ya mutongo imobya mundu akona ni usio tu na discussion ya omonde So to our listeners and viewers, karibuni sana. Mimi mundu mugamombe. That of the soul. Ito inaniulua biashara ndeno wa muzikana family business. Ondo anomaini ite kukwata ne kana relationship. Ondo wako mitongo esia na ondo wako na i profit. Nisibe sai kulikiza hizo sai. Na misala. Okay, say via ngalikwe kana ngalikwe na matapati ni ite mena kosa kilingo kinene ya ngani ndio ina shares mingi sinusia modemba tosu what is running a family business kila tukita family business ni chao kwa msaizi vitu wa Mutongo TV nisongea uno nasi family business no anything like it an extra income to the family anything that brings income kwa family saingi no hizi ni the first startup hizi ni na mwena wanipa ambisa biashara kana hizi ni uchiwa kendo wasema ito marania na poselela because ni matuonisia na no twase saingi ni personally na sasa by the time tukweka family business kawo twano na relationship ya mbele ya yongamete kitumi nondo tuitone vya tuna motano weshiki na expect tuweke biashara kenda motano nuko mai biashara baichaje kama na kwa hiyo ni kukuya bantu na mbinge sikwite na mbinge sikwite na mbinge sika succeed ando inge alama involve yete nyene na example several siando mama sako mambe ye business na ondo waweta if family is stable I'm telling you ngasune kanisa pure no kutale la ndole atatu their foundation is so firm and they have done marvelous lakini niwe nemoka family ni business ni jino seleke na kero ya utanguko dola we wakwa wa utanguko ni na involve musee wakwa bebi yake yoka uidila no ngani na matunda kwa accounts na ndendo kubwa na wini kwa ya kwanza hiyo kwa mesani na otonelela ndukani kedhani katuka tato nelela mubenzi wa shopping ni mesani na giwa wa ina change kila kitiende niki ila pesa sia tikititu kwa tiki nenge utabia ni change one diwe ni wawa so Betty it's a very tricky situation na ela ukona mwalikana na biashara ni mwino seleke baibando mumelela na biashara no gwe mukati yesiana na wa bandela ngiyo seleke na kainge na nyene ne weta au meama itoto ibata muno namo ende nuko na mundu kuko kutetesia mbewa customers na mbewa athokomi wene wezi wadwe na akili nudune ya chao mbona baba okasabu unotona kwasia hii kanaka ukatungia mundu mbesa na ino imwe aja nethele na unenga yala yemwezi that is normal wewe totia mundu sui mumangia mbewa ndo na athokomi majambe yogo na la athokomi ma notice no bodwa ona mama yunenga anda ya kele ne latho ko mama naka nabe kindu kitaende enesa
kana muse waku no hiyo kuya kama maiteke advantage Yambe ongea namo. Ona niongelele nasie pe mundu waisie kenda pe kindu very important in this life as long as no ndo twawa know your partner very well because your partner elo ko build kana ko destroy kabisa pure na weza ethia uko kwatana na mundu simi uko kwatana withia wae na biashara yaku weta mundu na nundu ino ni atwika family ninge ndo mwini bo umuye bani ni thana mpesa ndani ya mpesa pa ni tutesa cereal na this is the profit that I get mbesa nizo na invest ye baya na mundu nundu ndo amomanite muno we say there ena ill motive towards you we say in the midst of kuna biashara ninge mina biashara na mwina family naona mundu mukoni mukeletie muno so what does he do I am busy ku frustrate so me what I'll say is by the time uko ambia biashara na mundu even if it's a family business know your partner very well na ima nae mundu okitoni support kana wao kite kuni ruin because of ya omiange kana wakange they are good to be wives or husbands but they are not good in business so you have to differentiate the two we say the mundu ko kwatania nake yetu kuna biashara tu kuna profit kana because and mendo kana mutu anon mwema akwema mundu na akili na yana emotional intelligence ino to no differentiate to ma misini ndio kwete wo biashara kana kwesi ndusia misini etepa biashara no that is why most of the business you kwa ndo kundu mwema ni we wapata mweme wo osu wewe biashara unaita ya kwanza na tuesisia nitona ndio kunenga muo nitona ngi mabrother ngi makwati yani twaseta tatu kwa maso bio company na memeta na masito momea tatu ni challenge siva selete kukanya na ku mix business isu kana kukwati yani business na mabrother ma kana wana relationship any relationship or business what are the challenges Faith you kila waigo mwana my brother na come on board na pataniana my brother longi me tatu and as they grow they still even grow family wise intellectually wise na what have you so you my brother ndoka case lingisine I involve moka na koya I involve moka na ke brother we told last born apparently ni digitized wezi waka kama na ila au mege ya pesa sio kamokere na pesa sikia wa jani is a lot of if you are not careful kama do liweti if you are not careful ona mama na nai mama ne kaine tambe ya ba eventually they let me exit exit plan kake chabi kaba tukebe tanata lakini ogale lando mami ni miaka bibiti business ni ezuko weme oho ngana si oho then kindu kito longa na we say they la exit ni yana ni moke mwe they la na umwaka tu woni woke wetwa nina kwitwa indi ama ikambia succession ni makambo yani kindu cha ikiseo majambe ya cha ikiseo lakini majai na exit plan ya teana kedati tasi for example tuyambie we wa nduka kana tambeyo ya wa chemist chemist ya kuja ya shuti ya kuyendele na ya kuyanga yendele na yake na nganyosi unge na kayendele number 2 financial management twiki hicho kakika ndio kai twende watu ina pesa no lato mwen trust yete a manage pesa hivi ayoka yewa nengende na family yake bisendera juu ongoye kwake so by the time ukaika ate baikendo pai management ine kwa na kindu kingi chana ngabia sana na chana nga families ni when we start borrowing tutena mubango musio kuongi so unase kakwa so the challenges bingi lakini now when it is good and it is lasting ride with it kila mtu wewe yake ona the individual yendo ngene nyoka beti yeweka keta kwata ti united lakini tu individual kila mtu wewe na interest mebele ni sana ndio ndio tupate milioni kwa vitu ketwaane kila mtu akwate uya wake so challenge kimwe tikiu na ndi challenge kila kingi
business ithi nacio nĩ ciũkaga tũkeyelela tũkalea kwĩka sindu ila ciele kwĩkwa ketha nĩ returns ciele kwa wisethela mũndũ ndakeka ketha nĩ nyũmba nene mwĩkala wisethela kwenda nyũmba kana no neciria kana etwaile kwaka kĩndũ kitu tukauma kwene kana mbĩlũ cia stima mbĩlũ cia kivu sindu cia nyũmba. Na maybe njongelo banyinyi Faith na Betty na to our listeners. Kino kimwe nukitengethia ki very challenging even to the female founders of business. Ela ukaokasia Betty na Faith, let's do this. Nundu nyeita ni vision bearer. Ningi kalena sola kindu kino na kakipuna nesa ni kitu to no benefit. But we say either the vision or the business that you want to do. The partners la winasyo. They don't buy it. Wana maine vision. Kila mene ni pesa si bandu, but they don't know the process. So when you can know tabiando, as well as you want to do family business or even partnership. Eka we say the vision na tuna kila mundu nwa mibea. Nunda dendo vindu ukaoko nandu manambi kindu kisio na kikaela na kikose. Mayoko otanisia nundu. You as a vision bearer, you had already wachonye kabisa ukachona ngina the finishing point but ya ukie kuinvolve in between momene mbesa nela mwakuna twase kenda ni profit yambe mwakwata ngilima na 5 momene kukwana imbesa maye ni ndo tutona se tutongengi na kanda beke laki exactly na nyingi ndo nota byando ni kana lazima with a win partnership na mondo as long as mnakwata the right partner even if it is your husband pursue for the sake of the family no ningu sisi naona biashara ndiko we kanesa we mondani lakini bandu kana ibe tebo kanake that is not open communication mukamba ise biashara musio ne wa makonge ko yaso na kwa mia tena kila mundu agana ndo weka ya waka utongwe yani twakwata ni atwe masista na twakwata ni business na ni lazima ivi tukaongamia hii business hii kana pale to mandandwangi kuyanza au kama kuongamia biashara ni lazima ili family members kama ni we our family ni lazima family members tukosa senior positions kana pale to mandandwangi nza au kama kuongamia yui na nitu kionete nitu chonete Kenya no ni supermarket tutene weta ondo yabalukile na yabalukile niki ithionete na tienda mauneno nyendi some accounts na konda some management onda some human resources onda some procurement no ka okewa with ceremonial nani we say you kipana no beti ukunena ndo na you biashara okewa stabilize ete andwala mena knowledge let your money work for you ya kutu no we ceremonial ni director ambia leo tabio kwa procurement na utabia lakini nina mundu le front yete maundu bakubetha amela isi na mbaito teke yumbia kilota tomea naanza ndisi na biasi abisi nditwa ndia ni kwithia ndisi nindika na mutumio nge wae mukono ni wae na biashara wae museo muno na amanai betizia ga atwaite betina amanai betizia ga zio nidi yato tukibinda ndo nako na kwa ngilini na no mukono ni still na ona frasiti kala kamwela no na kala kato na ono kunidikia ni mutwikia yani wisisia aya na kele kingi beti mtwa elota byamba ito when you succeed in your business enjoy your money enjoy your money no we kwa na nyendiasi ya tanange mabiasala maito lakini wiyenzi omuntu kanoka wao ndoteka ate akibeze shika bebetwa we are so faith na peka nini peka atiko mundu unandikie asia yu mundu uyoka kuandika will yaku pengo bandu aza beti ngae wakina no so kila tu ndio aza woni mwana wako au ni nyakwa so the moment you make that profit reward yourself mundu na kindu kiki tuma biashara sio kwa kwani kana we are giving a lot and we are not awarding ourselves kwa as a family kana sisters the way we are saying tole kwa asia wetiwe wambisi kina tiwo kona we our procurement tuko nawe wa accountant musala wa kunimona na kuwa kunimona na kunimona at the end of it award yourself ndo no mundu kaide oteko
ukathi na kila waye tuya wanania ndiye na kicho baite labda enda holiday and pay yourself akivisu relax we block it is about my time. Sure. It is about my time na negetiba sia uto miembesa nai of course tisiana sito tuizi twasiane kana tikata titinenga yokela to imambe ekatwa bosemba uthio moni muni nini tucokethe twende na kilungu gicha unena nyana twacoka ndoketha twema nayo lo conflict management no mailete kusolve migogoro kama uno family business mailete kwa na profit and then succession tukatia biashara wito uiliata ndokathi vasa keni kilingo cha tonena. Asante. Ino ni Mutongoi TV. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nito muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonde ona kuo wende igwe no thambia vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani Kama kasilia kamwe usoni gwa mwambio la museo nuta umeona tabate kindu esilia lile kwa lene maokama katuka masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe vatua wane via tausi wana hithi bandu batekindwe mama ucio ina pesa baje ina kapointi ikana nake kamundie kaetha no kamundete kale kaombina mundu saingi mundu novitasia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeya kwikala pala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa otiwo thimbo kowe ninyone nikomie kowe asi magwa nitio mathiava ake mama iwe witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilania mbya na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa wambe ya saili na nusu siawiyo va Mutongoi TV ngwataneo ya Mukamba. Wimi wa matukwa uvindukite ukatwika wa kilovia ila we upanda kindu wamana kumana soko ya kuneva ni waelewa kumana wevi kutea yao kwambia kumanda mbeu kuvika mboleani ukaamanda kiucha univya ivange wani andawa mumiagu ivinda thila thalite kunanda we ivinda thila yalite uimi wenda masabu na avocado ino si survive na mbua hii kana nungithasia most of the time kondi ngithasia munango nini ungamitio munda nezokezera kihuwe yongenda wakuna masabu uithie nguku kana mbui na ng'ombe uyithia onabo benda utuika wina inijubeta na wese kwalicha waile kwalicha kaswine kokeva ita etumbe yiba ita nondo wale ule unobandie muno sia wasa wa ng'ombe mwongo to wasisie teno ino ni nome jo ino ni nome wabise mwongo wayo umwasa ani ndulu na yuwe muimi ivangenesa kuima ndukese kukwatwa ninza kana ukosembesa kwithwa uimite tundo tuini no kithe kikimwe kati wa challenge kila kitu no tuma muimi atakwata sokonze wasia wa muimi kila wakatatu kwambia saa ile sia mawiyo winake Steven Mwema va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Mwai Kibaki declare that the constitution shall be the new constitution of Kenya. Kilandi yimia ya mitongwe ese otundu katiba kaelete na vemi ya itongwe ese ndisio onde kwa vamwe veo vathukanu kati wa aki sia mundu na uthasi wa mundu weni wisi kivathukanyo ni chau Mukamba ni mundu mwe muno na ndeto imu wakunikila kwa uliku sithia wasinzwa ni muno
mundu autavitio kungilitio vivyeni wivithanite na usekikana wa vito ni matuku wasava mundu usu etha kwililite kithimini na akamanya no auteye wia na nundu ndamanya ikomasana muyanthi muthia uwa twevundise yulu wa mio kilunguni cha usili wina kwa karo wa mutiti saa 12 ndatika miongo ina cia wiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Kwa kweli na niguo wendo nota uwau nivavika wa vandu ukethia nota ukwiwa mbevo na nota ukwiwa muutia nivesa kusongwa ukethia ona leu nukwema indi ni wende vave sila metho imamoyo aino vovesa kwisila mawo munuka uu utamuka kana ndi ukwata to nundu waku ni uswania aina wawisa kwiya mundu numba isya to metho amona mundu emwelu no mumesa kumanda mundu aka mapuni ataalamu ni mavetukithisia no kilunguni cha kiwiyo cha Mutongo pala utonya ukwata mautao na kuolelelwa cheni jiulua maundu makonetie wendo nikilawa kwa mbelilia nginya wakatano kwa mbea situ sia wiyo nginya saa 6 sia utuku kati va Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Omuonde twenda kuisia mawauma midemba ya minyo kanato mitanzo kasianda minyo na midembesu ni midemba mingi te munyote dwedawe nga midemba omu ni midemba mingi na kwa kawaida yuma nundu wa moduluko isla leune kana kesla kiune kesla mokone na ilo ya mino vikanda na yambia kwingiva wethi ya kana kaya liu niyo ya liu la mwingi wethi ya kana kukaitwa na kwangela kilo na mino ingi yambio nyanda kama ya kana wethi ya kana kaina ndaka mianite thini wa mwe wako na nondo waitumisu wethi ya kana kaina wima museo wa elite thini wa mwe wako na nondo akitumi chuchu wethi ya kukitu twina intervention secondary hospitali on the masirikali na makiene ya usubiana siana situ na madhara mamenyo kila kana kamino cha mwako mwe nikaile kwitha kainengwa supplementation ya kusiana na mathina manzo kasianda kana minyo yanda na ndawa isi nengana we etina wa kila meitha ndatu etina wa mwaka omwe kainenga wage wa mwaka omwe na kila ndo no kulia nikana ni achai nundu ndawa isi kila bandu uhakikishe kana mwana waku amino bika mwaka omwe etina kila meitha ndatu wa mtu hospitali aenda thima kilo aenda thimwa wasa na anengwa vitamin A na anengwa ndawa cia amino ikana withie nutwana kwana nesondo wailite ngathabe na dinonge awase wetambia ikana withie mwana ni wana na museo wa mwi inu ni Mutongoi TV. Ino chengi mwesesi wa Mutongoi TV twende na unene nya kilunguni kicha tone na nye na kila kikuke kila wakele kwambia saili na nusu sia wiyo nene Beti wa Mwania nina Faith Ndonge na nina Dorothy Mukozi twende na unene nya uito tuwe tunavika Dorothy be kindu ya siti okasia kundu mwako sani kundu mwako sani ye wena mukau ndo ya salani family kweli migogoro yesu ikakie kuya yeye ndokoto vya salani we partnership na brother mako kana na iwo itu ya wa any relationship ulato nayo be it relationship isio twano kana mutwano kana business
mundu nwele ena emotional intelligence at your own capacity. Nundu pengo pandu patomela makosa na kukungulani. Nukona. So those conflicts yo siya maumila biasalani. That's why I was saying we mundu meka na we mundu muka. Differentiate umanioni mwema wala kintu avika biasalani. He is my business partner. Kundi musisi undi musisi atedanganya. Kana mundu weyo mbije wegoma na ngwanike. Oyi musisi ata mundu pokola nya profit. Na nisi kana bane neyokekosa ina bibia biasala no. So one thing that I would advise is conflicts ya misili tuikete biasala. Number 2, differentiate the two personnels in this person. He is my husband or he is my brother, but he is my partner. Another thing, kuna conflict biasala ni beti because tuando. Let's seek professionals. Tukabindi setu asi after all ne biasala yendo kwenikwe. No. Come the professionals, kana therapists, kana counselors. This is my husband. We are doing business. Like in the middle of the business, this is what has happened. Yoto tona kuikata. You see, kenda therapy huo somete procurement. Na huo somete chao management. Yuko monde, he is the manager. You are the procurement. You say the nimo chao duties and responsibilities. Bengo balamu ikata. Mu kinangana. In the event that nimo na biasale mu twanesa mu in the as a wife ngona biasale ni ndio metwa ideneza tani mundu muka na nachoka ba and tuka kibeti. I withdraw for the sake of the family and for the sake of the business. Na nunu kendo kimwe tokosa as people. We want to be everywhere. Kendo faith wasa. Twende yombe ya kila kendo. Niwe wesi anani, we biasala ni, niwe wendo tongo ese biasala. Omo mundenda kwanza inene anywhere. Tuwakambe sani niwe kwa account. No, yomo no tuike musikana no uya mweme. Tuweke CID. No ndo wasmith wendo manenena. Wewe mugolo sini mondo mwako na zimu kana ni mondo ume. Ndiye kwake. Ene. Uye ndika sababu kose. Ndo na hizo wodi. Yesa ndika wa mama ni nazi no female customers. Kana no male customers. So yenda hiyo ni tutwa mitando. And we mature. By the maturity is very important in anything that to quick ataka. No kezona when a shortcoming siaku. It's good to accept. Because by then kalilu naona kenji tona. Is it okay if you run the business and I do family? Onondo ndi wawe tobo wa emotional intelligence. Nituonete onando wewe tene tuya nini ogeya nganya wezi siana si very observant nganya na mukaba ikindu kingi makwati sio mundu ni mabenzi ni yule unono kwatikiye yule ndio kwatikiye nende kwatikiye ni mulamo nende kwatikiye customer yeye mugi wale kibeti chako kwako kana kutikia ni wadidi kana ena ngolo si wewe unasema nini uko unaitisha na mwibia sala ndio mene wa biashara na kama mende to sasa wambie ndo nota na kuja kwa cha wambo kaka na yoga yindi la baja jumwende na utangasa baita wao mende katuka totia ni bwana ku na no we ya ingi even your domestic violence nikasete mwikaita biashara kibeti kikoka actually no ya wa ona sobi yake bane ka wina go abaweka kera wezi kibeti chikenda na kienda tekina ndutu kina idhodhiu kana iwe tune tukatete kila mmoja na you conflicts resolution singi twa elo ikate kiune chawe twa ne beti know your partner ela wese mundu waku it becomes easy kumanda oni mwete nganya amene nondo juve utonaete wana issue na muse waku na uyete pastor ayo kulolo kuyengwenda utabyote pastor no mu ya siabati lo mu ya chakati ya ngoko no tuje no ko niwo ene ni wo wanda mwanzo wapo sia dala mesiete just know the right person ola ku address issue weno ni kana mundu usu ya address irrelevant irrelevant na esike loko address number 2 mindo kama wawe tobo wa succession yamba itwe ngwendo tabia iveti ela muse wakuo kaetwa
mundu mukonge pandu twanena at times I do empowerment na jindi nena na kana makolia yi no twanena na kandiwa na mukolia yi where was your letters of administration ya akina nene death certificate je baba imundu mbena na moya utumani wa le ya bala weju wa mokanilia ngina nsokolosi yako letters of administration siminya no wandika kibaloni cha musema kama musee waku ni wandika kibaloni chako kila uneka na uneka no amikilije na akatevya siana siaku na siana siaku na sisi kama na ownership title nino yandikitwo umae na wibu yasia yi bako kabala utese Joseph mbale wewe kata ito kuba kwa milo mundu relative mwe aya kosa title isu na kaja ka sense na kadigeze pa yake inyo mutwe ka squatters na it has happened netu zionete mindoni you ela wewe muse wakwi wetwa mbe na inetaba siaka tinegeti succession sisia omabuku ni make wona ka city ka KCB semba KCB waze no ni ekindu kiki na nenda manai pay account ya muthembo su ya baba okay waacha bi enda kwa apply enda loan ina kweke kana ne waka ne wanengiwe wono kabangu onaka sako onaka equity onaka kila chothe cha konya dalili ya mutume akwe watonelile ndoke gwo tulu utonelela nela wina death certificate with wina access ya kila bandu bonde ukatonelela ukayuka senye kone na twaitwe nganya na ne witiwe na ndibulukanya sindu syake ni koma niena kaindo kaka kudidi wa mu ukewya aye aenda mindo na neo kaneka kundimo kitako uwezi mwiweke kwa kwetha wana shares ukasisia ukewya nene ya iweta aendete kwa ina kilungu yakani kwa ina kilungu nini sisi let's titike kalenda ukingitu tingi balance rezo bikangwa kuona mathangu ai utumira renda we open niki ukatavya mukauwi nimetha na ebe biashara cia kutwa isi na ugaceria ibile na ketha bo no wate hey Betty mwatita wako manana ume majabu mbaito na ne mutavya ndao mubitha pe mutumia onetwe na etwa moka anauniwe ni mwanake wa meki ya stima na wese thela wa mutumia nyaka yothe tu plot ya wa mwanake ucio wo ikia stima na tiese kana ke plot mwesia akila sia ili akamutwa makutano aili akamutwa mwana aili akamutwa makoweni akaja akamonya akamuya plot ino nenda ombikie stima ende la mutumia ucio etiwe mwana kozu sio na muka wa mutumia ucio kito mwana amwe ya inu kite ndabye kulona enda na muse niba do you know kiveti chucha toiwe kundu kwina plot bakubye thandatu na kivisi na ndasisi ake wanombe nyene kijestima ni yako akakuliata na ito mutumia ndetsike ibitha ibithite ba igongo mukudia ume maito yela wambosa nyeta ne mukau na wambe yo mbitha na nina usia ya siana nina kuombea kibumbu cha siana na ni wabanga sibilo bandite ni siako na ni siako na ndwesika naba isa otetinia uisa unya muthianata ukaunya muthianata beti kwa uwe kwa sia ya ona bajama mameka ate mochari ukona wetwa mundu wa mochari akakwiya uka mutumia la wetu wewe yona kakunina na kana kakondolo inge bwabye ya nomba ndo we so million na ndo ndawo this ko to asisi ya ile receipt ko asisi ya withela to taito to akonza dibe to receipt to atoveka wa uye to agreement no akwiye ndo sia wete ba ndo sia kasi ba you kwati kanethina ila watu amoka be open akozie wese we wakozia lakini yuti utwike wodi wani mwana yo baita wega alafu kendo genge faith no nete onaitwa akabe ondo twilia especially ato private na ndo ame na masitwa manene ni twenda haifa na staff mona ukeze you kenda muna tinda na kala ngindo tinda na mo kenda peto pesa kwa kuna kona witla ningi na be na income but one thing when otabia kana there is your title and the title of your husband exactly no mundi muhimu wake that who are you after the husband's title ila to ya wani muka chief
Kwa title ya kilo manthi ni mnyota chief wa retire uketa after that chief retire so akakila ngoma tu ni kana build your own capacity kuze the mume wate bona te you family na kulikanza ngoleni na ndukatila kalangi witwa maana ele yase maana ele mnyemande ya chota na mimono wa na mattress ni na million na ndizi ni mepemea hata peke lake itawa social capital. It is very important, very, even in business. Pe mundu uma mwala ako kama sana okete dukani ya beti social capital nombo beti ni wa building capacity na ka network kake so ya network yaku tawiki beti ona kumuse so ya network yaku ndokabika musumbe ketundu ongezedela ndudengeka aye customer atomene lake wejinde wone na maana eli kana ndo meveni wo ndukani mayosa kona namba tiyo kasi wewe ndo dawo ngende enda kwa munde na ola welokete akia wetete nenda nyewe enda kasoka kala keba atio wisinda nena siado wisinde la wipu mundu atonela yunenga jana je mo uya siendi enda change kana pato yo sa mbesa ni mbesa sisi abaya sisi abu pa wa biania na ngenge yaende na kwa thima mundu su na kindu kingi faith nyipe kindu mwene lani ya from the Kikuyu traditions kuyo maana na siana sio ukezeda kendo mususu isikie na mekanika wangande siana susu yana sida sisi uyo suna siana susu sao thing na sia yesu meibida siana sio na ibitisio what they do but ndienda sia kamba bondo twile lakini bondo twile tio nondo oizaivi akana kukamwe koyo ne kama ni kaibita ba high school ne kesi ide akia alata sia spares ba itesa waba enda ya udia kwa ke private nini kenda nini akakalichonga le bitina muka kulia indi wa twaite kama amoto akwa musenju wa mindo wa mrogon na nuizo mutu mwozo wana kakwa kana kukelo twa ide ya sala na ikakwa but ide to ikalazile za ni mimi na ni mimi na ni mimi na kwendi kwena kila kendo aindi ulikuwa meka kana koke kanini kama ni yake bebo ka customer wina sidingi jana jimwe akewa ukewa papa tayari keep change kapatende akanenga Jimmy ni ano nataka nona isembete mitoke ni chao moto na watavyano ala me makwati ni mabiasala ila mama sika na partners mabiasala nyekela na ilo amboko tabia mbea ithwa wina ugo na biasala oni mito na balaba weterwa ndunge na muthama makwatana ni kindu kimwe ondo marriage certificate yasia to wetato kasia ni certificate to sign ya ni mutiani weka au kambone we certificate mbe ndo ke wathio keke mutiani no kiu ukakwika ate kekilokeka we la masters we la PhD certificate ne use ithwa wina ugo na ndukethwa wina useleke na partner waku muthambala nene ela watho ko masidingi 5 moyo mundu twakwata sidingi 5 ela ta ko ko mangilie 10 moyo mundu twatho ko mangilie 10 lakini ndukabange nundu yejoto napo kuthukumite sidingi 5 uthi na trend isu onela wako kesela ndo wake na musewa na mamela woje ya musewa kuoya kuoko ku ko uno wewe yeyete in the process the input yako lela biasala eko crumble ne jitu number 2 ela mweke ya biasala ya family ti ama na muse wakwa don't involve your other relatives I mean you maitu iwoka ndimwikalia baya na ndimunenga kasova ka sota ti kalanga lunch jibika ndimwesemba baya to na kana wizo na kathungi kanengale njioni mana ela weya ukati nyaku nethea just concentrate like you do isai matunda mama nenge ndio kwata musala pa ende no ya mwaitokela lakini tige na chine sando koni na o mundo tu ina make profits na kwanji ongelela obufaith waweta pe mundu moko mwatiani na mwana na na the husband na you as there you kwanza you are saying mama ate mundu muka muno maimu yasioke
ni umundu mukosie so mwati ukweni nyene nanganie twa mandani na ila tuisendo siokiania ne tukata ndo so mandana umai kinduni the same thing it applies to business there's no way you are relative mo kakwana nga biashara yenu welo meati paingwanye na thangania kenda ni mbeso kwenda etero twiti yonde lakini ndio nengani kitata nibidete na unjiongelela bu faith wawe at the same thing. Let's be open in communication and also in action. Whatever we do, the key open to everyone. Na sana zitu tuikaipite what we do as parents. Ano mama manepisi yo kala wekata. Megona ta very easy. Nemo bia no ndo akukato anene nyayo lo wa biasala lama kwa tene biasala ne mama nondo matona ku manage ne mama nondo matona kwiki kwa na profit ne mama nondo matona kwikoti ziawa sio kana session. So no pa bantu bati ali no ndo na mana kana sume biasala ni kana family asuma apart from profit nimali la kwa mosala kaige febi kwa amele kuiba wale wo vyangu sasa utongo TV kile kilingo cha tone na nikela kikoke akila ba kile kwa biasala na nusu wewe kwa kuninye Betty wa Mwania ni na Faith Ndonge asante ni na Dorothy Mukunzi thank you ndio na kiweyo chapa amen thank you